Kasomi umancho murigireria ndonsi ya sura Getembe TV tariki ni Isano mutinye komino mu mwaka wetu 2024 na mangagende tokorekana ase Chinsa na gati yabo eri skolia kabere bono amatemo ake agendrete ase school yake nengati yari twanyare ko bato kwariganire ko ase Chinsa county ya Kisii county ya Nyamira migrate county ya Nairobi karanzoike nkomanye Interesting ya kirubona kura sense mimanyere gotorenere Wilson Makod. Chakra roboti kurase bungeri ya bobatia basaibono kurase nsemeyo ngo bagendete wesokia ase chinamba chinene mono iri kwerikia somorobere bocha kwenyorera chigasi ase Chinsa chisiko no kwana na Getembe TV tukolia lero ningo banyaka bakumakira museneto mochoro mosike Gloria Oruoba ngambia muna soko baletero morobere yo iri gukora mochando bugo tatwara chigasi asabasa Senator Oruoba mbuya muna soko taletera mabaga tubunabasa abandi nabagakake twakire ngambuya twabere tokuriye matuka mange ne chigasi chisiko nchenge kwanere nche Fred around 3 months ago na chite Qatar karona na Qatar yo majenti unirete nilitesa kambaya garangaira na bocha Kenya so ngo sava serikali yanene ebwaterane ne serikali alisi bagotoira embassy ito yakoregasi asengencho agency aba kurusiga bakwira gari kwenda gwatesa kasencho barobali chibesa kwera na Kenya sama leta nchegidi onike batemose leta linde manyakaire ne simba yabo basi ngoira limbu yamono yo minto Senator Gloria Oruoba osoko nyoromo basi na nera takeire konyoro opportunity yo kogenda Chinsa chesiko ko eligelie gasi oyakonya na ila ne limbu ya serikali nene ya ito national government so mheshimiwa president yeto William Samoei Arap Ruto kuyamona aso gwanjana ndego to mwana to senator como kabaye nominated senator so koleta magendero nyasanya kumubekoro nebinde biri senator taraikera to ikere toletera magendero na babasiga egento narariro mugambe tat nyari gotokonya tonyare gwichura abandi mbarora tutabwati gasi togende torigie gasi tokonya tukoiranire mugambe mbiyamana ngwenda ngore nene gasi ya nyomba Izaya mawena zio twariganira roboti rwa senshira ayoboye kiranu nakurwase bunge anyaribali masaba abamenye kurwase Chinsa necho anema nakurwase bunge ri anyamasibi na buzase bunge kiamo kama ngabana bagendete gwesoki nakurwe yabo ngoro yobo koreri wa magendro inseni yake Ibere ase bunge yo ase ali anyareko bakago korekana nali baganete ati korekana ase myaka 3 yake somo isimiwa gutuma abantu baye kurwabisi bacha ko irama onye to kurwaiga twariro musimiwa tokoreire binde biya nande to kumusaba amenda ko karabuya ase binde byonsi biri tutagete ko tokorera buna bono kibara bune para ya kumyandurago oja ramasha elinde etakonye tobe to konye ka wetera ensema yaye nera ni mbiyama ayo nguru yo dismasinde itokia nengot idangani ngota yambia mana so mwesimu ito Daniel woga mandu ase ward ya ito ya Nyamasibi ward otokolera mangana yo kumioro karo koligera disku Nyamasibi ward ndo bwata koro lakini bono wikira bone ase miaka yebera gambire to bwata chigoro ba chakire saidi ye chigoro bain na eji tigalete tole no gosemelinga ngoto jiroseria negento kene ngumwirani ngambia mona sengenjo na ndrete kuinyora abantu bae nebirure karoba tumire biru byaba ngo bayigwala asema yeji basali na arongo mwirani mbia mona sengenjo o sponsor abana baka muna bano ku form 1 bana mbarate full scores balpatali kwenya negento kene to kama ngambia mona sengenjo umwesimiwa ngo so yaro no mubukoe okole project italia CDF unabona sinyomba ji abanda bataka okonyira abantu bagwa sinyomba ji bonyansi one go kwando muji kwanyoranga deli badiri mwamuliro igo bone ngento to kama ngambia mono na ndo ko musabira nyasa mwafiengia anyare go tokorera munabanya bya bwana bya mana sengencheri tukeni
Leta na irinike nikoru asege tuo kia bongonta. Yamana sija sama ngali koria lero torrente amaganita se umwemba ponsira bana wao. Onsi aitu amwake irembia mono lakini ande bona tuare kumuboria atokonye asakonyara jipasa lichirwe guya abana basome kiskuru chaito achireke pisa bunage ndrete na magani ande onsi twa muborira nyara ko bagagotoigwa asa atoko sense mende ko bwatakana mono comment kana kwebi sabyo bwitibwa basubati mese gusaya sekense ma emergency ya Kenya bonege byombe gusabara ibe byombe ane mono biri ebikwegerero bwene bwa manyabantu besokire na kubekemero biri liko chikukolenga nejo. Kulikuwa na mpango maalum ulioanzishwa mwaka wa 2022, the triple threat, na tunapata ya kwamba the national AIDS, the national syndemic killer county, unapata ya kwamba wazee wa nyumba 10, unapata kwamba chiefs na assistant chiefs na ACCs na hata DCCs wote wamekuwa na mikutano ya capacity building, na ndio tunajiuliza ni nini tumekosea, kwa sababu inaonekana kuna jambo fulani katika haya mazungumzo, katika ile mipango yote tumekuwa nayo, kuna jambo fulani bado hatujaweza kulipata. Na kwa sasa mwelekeo wetu ni kwamba tuangalie ndio tuone hizi mianya zenye bado hata baada ya ile kazi imefanyika na hiyo mikutano yote na hiyo kuongea yote, bona bado tunaona hili janga linaendelea kuenea. Kwa hivyo tumesema leo hatutaki sana kuangalia kuuliza ni makosa ni ya nani. Tunajiuliza kwa sababu sisi ndio tuko hapa, sisi ndio tumepatikana na hii shida. Visa kama hivi haviendelei kutokea ama kutekelezwa dhidi ya watoto wa kike na wanawake. Lakini vile vile kwa sisi kuvishinda vita hivi sio serikali peke yake. Tunahitaji ushirikiano mkubwa sana katika stakeholders tofauti wakiwemo jamii, viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa, wanawake wenyewe na vijana. Maana mambo yanaenda kibadilika. Kitambo ulikuwa wazazi watakwambia usizungumze na mtu usimjua. Lakini siku hizi kuna teknolojia. Vijana wetu, watoto wetu wanafanya marafiki wengi sana, wanapata warafiki kwa urahisi kupitia mitandao. Mimi nawasihi wazazi na viongozi wetu wa kidini, wa Kiislamu na wa Kristo, tuwe na mafunzo maalum kwanza kwa watoto wetu hasa wanawake wanapokwenda kanisani, misikitini. Tuwape mafunzo kwanza ya kuweza kujikinga. Wanasema tahadhari kabla ya hatari. Tushirikiane kutoa mafunzo ya kujikinga kama ni mafunzo ya self defense kwanza. Kabo gusimeka emetichi milioni 100 somo akoyoiga ngobano muri ase wizara yo morendi asireta Dr. Raymond Omolo anya tukabaka kochora chief chiribu isato chimi kianda na wigona 50 iliyo gusimeka gotenera ugusimeka emetekerera dit kore juma gusijuma intangani yakiro mutienya sechinsemo emergency ya Kenya. Chiefs will monitor and report progress using a standardized tool to ensure that trees are well cared for and be recognized as climate champions, demonstrating how localized actions drive real impact. They are going to be the champions in helping us coordinate this climate action to ensure that by the year 2032, we achieve that ambitious target of planting 15 billion trees. To restoration begins locally with every individual group and agency finding common ground and aligning with their nearest chief. Okora kurase sekta yechi semi unenchira maukinia sekta yu imensega ya Kenya mora ibwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto nikatabu namba chikobeke merobelio ilikuwa nekibuna avana muchikonyora bale chisemi ase chinchira ona iganira ya kwana imeumucho Nairobi. Achieve and sustain high regional and international standards. As you can appreciate, today marks only the beginning. The journey ahead requires a relentless pursuit of excellence, knowledge, continuous innovation, and transformation to position Kenya as a global leader across many sectors. I congratulate the leadership, faculty, and students of the National Intelligence and Research University and the Islamic University of Kenya on achieving this milestone. Together, you must rise to meet the responsibilities that come with it, and I look forward to witnessing your remarkable achievements as Islamic University of Kenya
and as the National Intelligence and Research University of Kenya. Congratulations again on attaining this very important feat, and I look forward to working with you as we develop our human capital as a nation and use it to drive not just our economic development, but our societal inclusive progress as a nation. Thank you very much and congratulations. Rabno tu ikira mwere we Ekeonga Chinsa Isano na Ibere senchira yo bwenge na yo amana mange tukaretere na industry Ekeonga Chinsa iko. Ogenda kwa wakalimiro belite yo CP ya Getembe TV numero caption che Cynthia Kirbo kuransa mwe manyere gotongenera Wilson Makori kuransa me transmission Enoch Kochoki.